Hallelujah. Hallelujah. Vi ele tua. Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Salamo e ivas furmale lima fai mai. O maia. Ina tatou alalanga fia. Alalanga fia. Ile papa o lo tatou o la tanga. Hallelujah. Tatou o atu yona luma male vi inga. Tatou o atu yona luma male pese. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Lord. E wala tamai. Le unga mea uma. Le nei lalo langi. O le asu sunuina. O fetala Yesu. E toa fia mai. Ia oto matala. Ma ia sauni. E wala tamai. E wala tamai. Le unga mea uma. O le nei lalo langi. O le asu sunuina. O fetala Yesu. E toa fia mai. Ia oto matala. Ma ia sauni ai. Le va ai mata. Le atalia le tangata. E alfi mai lunga. Mana angelu lunga. E wala tamai. Hallelujah. Le unga mea uma. Ule nei lalo langi. Ule asu sunuina. Fetala Yesu. E tofia mai. Ia oto matala. Mai e saunia. E vai mata. Le atalia le tangata. E afi mai lunga. Mama ngele vai mata. E vai mata. Le atalia le tangata. E afi mai lunga. Hallelujah. Yes. It's a fear mine. It's a fear mine. It will out to mine. It's a fear mine. It will out to mine. It's a fear mine. It will out to mine. It's a fear mine. It will out to mine. Oh, it's a fear mine. It's a fear mine. It will out to mine. It's a fear mine. It will out to mine. It's a fear mine. It will out to mine. It's a fear mine. It will out to mine. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Walata mai. Hallelujah. Walata mai lava oya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa ni lo loto vi ile tua. Hallelujah. Avelo vi inga. Fa manuma fa fitai le tua. Ole na faya oyo ole na faya. Ole ona mea malava. Ole sili ese. Hallelujah. Ole tua lo soifua. Olo soifua pe fa va. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Matosi omia ole fata. Eta penai ole taulanga. Matona oni auna. Emana omia yoloman. Taitaina. Lene sauninga. A osisi. O matolima. Epa ia. Laufa atau tainga. Pese umato. Mato si omia ole fata. Eta penai ole taulanga. Matona oni auna. Emana omia yoloman. Taitaina. Mene sauninga. A osisi. Umatolima. Epa ia. Laufa tau tainga. Uamato.
Tualalanga mapepese Famanu ile sili ese Itatau ya teo viinga Losua fafa ane ene Itatau Amen. Yate oe Ulevi inga Hallelujah. Epaia Laufa atau tainga Uletua oe Ole lalo langi Le matai oe Ole matangi Na usau feta lainga E malua le sami Via oe E nu taita Ese le tua oe Hallelujah Ole lalo langi Le matai oe Ole matangi Na usau feta lainga E malua le sami Via oe E nu taitasi Ola wala fa Olo alofa E sili ona lele Leali leonga Yesue E pipia tu Lolo toia te Te vivia tuia te oe fa amanu ia te oe o te sia e o lima ilo suafa te sia e o lima Tesia e olima ilo suafa Hallelujah. Dia via o tama Le tupu o tupu Le ali oli Sili ese Le tua paia Le paia o Israel Le tua soifua Le tua o Abraham Le tua o Isaac Le tua o Jacob Mato te fanene e noe Mato te vi elo suafa Awai mamalu oi Awai mamalu oi Awai pai lava E pai lo suave Jesus Christ Hallelujah Lord We magnify your holy name We magnify your holy name We magnify your holy name. Hallelujah, Lord. Hallelujah.
o te malua I pua puanga o le atua lo utalita pese oilo olo hallelujah O oio le atua lo mātou talita. O oio le atua lo mātou lafitanga. Ia vi ia lo swafa. Ma ia wha ne e ina la wafio. Mātou te pepese wha awhetai ia te oe. Ona o lo wanga le leima lo walo fatunua. Ua mawhai ai ona mātou vi atu I te oe. Ia vi ia lo suafa e whaavavau. Le ona le malo si uma. Le na au maia le ola ia te I mātou. Ia vi ia o te mai whaavavau. I lo suafa Yesu wa mātou te talo ai. Amene ma amene. Thank you, Jesus. O te whatalo whātu I le nei tae au fau I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. O te whawhelua I atu I le sunga le whawhengainga o le apostolo o Joshua Avia ma le whaletua ia Helen. Whapea fo I le wasenga o whaife au lango ma o lātou whaletua. O ta mā matina mātitua, whapea fo I le mālosi o le ekalesia, ai maise o le whanau. E whapitua foi ona o whaawhelua I atu I le ainga potopoto o le Hosanna Network I Australia nei, whaapea foi New Zealand. O wō mai o Masani, ai me se foi o se tasi e fōfō mai I le nei whaasala launga. Ia whaamanu ia tele le atua I lau whaafonga. O loo ingoa o langi, o le au whaafoina le nei vaenga o le tatou sauninga. O se whaamalosi mo I tatou le nei tae au o le a maua mai lea le Efeso, lona mata upu e tolu. O tusi tusinga nei po se moli mau fo le apostolo Paulo I le ekalesia I Efeso. E whata tau lea I le metau tia o le alofa tu noa o le atua mo lana whanau. I le whai upu e walu o lo o ta uai e le apostolo Paulo e whaapea. O le alofa tu noa o le atua. O le oloa whaulai leo Kiriso e le masu e ina lava. I le whai upu e sifulu ma le walu e o lea I le whai upu e lua sifulu e whaapea Paulo. O le alofa o le atua e au tele, e umi, pe umi foi, e lo loto, ma maua lunga. I nā whaatutumu I nā pea o tau I le tumu umalava o le atua, e tusa ma le mana o loo matuanga lue I te tonu I ate o tau. I le nei lava I tau a tato iai foi ma le pesia foi o le whaamai o le korona. O te tali tonu, e iai lava taimi e mawai a te oe le loto popole. Po o whememea ai foi, po le mau tonu. Ai peitai o le nei tae ao, o te whaamalosi I a te oe, whai mai le upo le apostolo.
o le alofa o le atua, e whaatamau ai ngaina ai oe. E whaalau te leina ai au mawhauwhaunga pe a whaifoi, ua ngau ina ia me te mawhauwhau iai malau loto, pe ua a matau na whaingatā. Ia whaamalia ina ma ia whaatupuina pea lo alofa i le atua, e ala lea i le whaatamuina o lona mana i te tonu i ate oe. Ia e loto tele, ma ia e tu mau i le atua, a wā o loo soifua o ia manuia. O se tasile nei o vaenga tā ua o lo wola tapuai i le atua. E mua la o na o whawhetai atu le tatou e kalesia ma lo ai ngā lotu le suafo Iesu Kiriso. Whawhetai i lo walofa i le atua ma lo whaamaoni e ala lea i lau fuai ma lau se fuluai. Mo lau silafia o lo o iaila numera le nai laloane o lau screen e au mai iai lau taulanga. O se moli mau pupuu e ala lea i lo o wola fuai mo le atua. Tolu vai aso taluai i le asa sa whamanatu mai iai le whanau ia te au ma le te mafoi o le ainga. E ala lea i singa luenga le lei i te taua na mātou whaia mo se tasi fo i olu ngā lii o lo o mātou nofo le mātou street. O le nei olu ngā lii mātutua, o se la nau ta inga, ina ia whaama mā au wala o le mātou pita nuu i nei Forest Lake. O so se mea e te vaai iai, e sawa vale le nei ulu ngā lii ma se tanga la pisi, e pikia i lunga ni la pisi, e whaama mā i fo i o la nganga lea. Na masau nia la se mea alofa e ave mo i la tau. Na ma whailoa e fo i lea i si ulu ngā lii, ma la whanau teine mātutua e to alua. Sa whate ia i la ua awa, e le i mawhau whauwina e i la ua, o le a whai atu ni tangata se ngā luenga whaapea mo i la ua, e wa ai la ua o se ngā luenga whaatau waa. Au le whai unga la o le whai aso lava le nai tasi, nā la tuaisi toia ina, ma se mea alofa ia te au, whaamanuia i lava lo ulota ma lo uanganga. O se mea alofa wa uma o na saunia se tasi o no nā whawhine, mo i mā ua ma le whanau. O lau wha alosi la ia te oe i lo wola fōa, ai maisele nei vai taimi. Ua whaatupula aina lo whea lua ai ma lo wheiloa i atu inisi o tangata fōu, ai peita i ane. E te whaalongolongo lava le ngalue ina mai le mano le atua i ate oe, e musu ina, e te whaia se ngaluenga le lei mo se tasi. Sa whaamanui mai le nei a inga i ate i mātou, ua a matarai o na o tatala i nātu a tili pēlo u loto, e whaamanuia e toa tele o nisi tangata. O lau tatalo la i ate i tātou umale nei tae au, i a tātou whesili pēa i lea o noa i lea tua, po le alo na whinangalo mo i tātou e ala lea i lau fawai. Ai se i o tatalo. Ta maa lofa le nei tae au, mua na avatu le mātou whawhetai i lau fio, whawhetai i le mālosi, whawhetai i le poto ma le malama, ai maise le atua o lo wanganga wa e tu uina te tonu ia i mātou te langona i nā i lo pa i mai, ai maise o le nei vai taimi. Whawhetai tupe o mātou maua, e watu ai le mātou fōa ai a wale whaalau te leina o la ngaluenga lau mālo, whamanuia i lau e kalesia ato uma, i lo suafa Iesu Kiriso. Amene. Ia sauni mai loa, tatala lo loto ai me se foi o lau whaalongo le upu a le atua i le nei tae au, e ala lea i lana au auna le apostolo a safo a via. Talofa Samoan nei tae au, talofa atu le nei aso. Talofa whapitoa i le kalesia le Hosanna i e Brisbane, ai le ngate lea o le nei foi asa o lo o whatasi mai te le kalesia le Hosanna, talofa atu ia te oe po whea lavo e whaafonga mai ai, whamanuia le tua lau whaafonga. O le whaatalofa fo i le nei tae au mo i la tau po ai nisi o lo o maua mai le nei whaasalaunga, whamanuia le tua i lau whaafonga, i whawhengainga e mai se whale tua foi, ma le mamalu o le tatou atunuu i e whamanuia le tua i lau whaalongo. O le a amataina le tatou mata upu le nei tae au, o le tatou o sao se te talo whaasolo ai le mata upu le angai whaisi umi o le nei mata upu lo tala noaina le nei vai taimi. Puno mailo wao la tatou te talo whaafitai. Le tua lo mātou tamātu i nātu le nei taimi a te oe, wala a watu nganga pa ia fio mai, a o lau whanau la upu le tua,
talo fo i le tua ia le tua le whaalongo i mātou, ina i mawhai o na mātou, whaalongo le tua ma malama i laua fionga. Talo fo ia whaamanuia le tua i le whaonga ina o le nei, o lo leo le tua e tu nā tuai la upu, whaamanuia ia i mātou le nei aso, ia oe le tua i le suafo Yesu. Amene. O le vai aso mulimuli nei o le aonga o le mata upu o taimi o le iunga, the end times, lua vai aso o te asa tala noaina i le vai aso mua, o le kālena le tua, fitu afe tausanga, ma le papiota e fitu, o le mata upu lona lua, le asante nei sa tala noaina le tolu ma le afa tausanga o taimi o le iunga, o le taiao le nei, o te fia tala noaina i le taimi o le tolu ma le afa mulimuli e ta ua, o taimi o puapua ngā, the Great Tribulation. A o le i whaasolo le tatou mata upu mo le a whape fau lau whaalongo, se i watu singa summary pupu, po sina otoina o mea uma, ina i mawhai o na connecti mai o i le taimi le nei, ma le whai uina o le tatou mata upu. O le tautalanga le tuspa ia, sa tatou te malama i le afionga le tua, na whau le tua ma ua le taimi o le amatanga ina ua iai ia satani le amatanga. Pa mai na fia tua satani o na tuli maile le tua ua tuli ese maile no whaali o le tua. Toi whailea le tua o atamu ma eva i le amatanga ua sau foi satani ina e whaasese le ulua i tangata tātou te malamalama le angasala atamu ma eva ma ua o maila le angasala le lalolangi. O na whaasolo mala ia, i le tusi a le kenese tau le tusi a whaalinga. Tusa o le plan a toa le tua, ina ia toi wha a toa lana original plan to restore everything back. A o whai le plan a le tua a e whai fo i le plan a le tia Apollo, wha maile iane se fulu, sau Yesu e maile o la atili, a e sau le tia Apollo e ngaoi ma fasi ma wha umatia. O le autu o le mafua anga o le nau o le tia Apollo, na mana o fo i satani e pei o le tua, ina ia auna ma ia ifo atu tangata ia te ia. Pa mai lai le amatanga, ina ua mai le amatanga, na fai ua angasala le tangata, sau nia e le tua le ala le whaalatanga, malona manao ina ia mawhai on koe restore the perfect plan from the beginning. I le whaasolo solonga la le nā a o whai le polo kalame le tua sau foi ma le tia Apollo e lana polo kalame. Na o mai la ia i tala o le tuspa ia whai mai. Ua maua e le tua ia apela amo. Whaasolo solonga ia Noa, apela amo, Mose, ma tangata e whao ngā le tua. Ma ua maua foi e le tua lona nu. Na whao ngā la ia ma ua mai le tua apela amo. Whai mai ua iai foi le nu o Israelu. E te lore tia Apollo. E iei fo ilanga plan whapenga, ua maua le tua le nu o Papelonia, a o lona a le tangata na whaonga ina le tia Apollo, o Nebuchadnezzar. Maua le tua apela amo ma Israelu, a maua le tia Apollo i Papelonia ma Nebuchadnezzar. I nā la a e whaasolo ai le tatou, se introduction fo i mo le tatou, ma ta upu le asona nei. Whamai ilonga tatonu le tusi al Danielu, ona whaile o le miti at Nebuchadnezzar, le mawhai o na tangata o na whaamatala, o na saule o Danielu o whaamatala le miti, i le kenese mua o i le Danielu mua whamai ua whaile te whaatangata, ua tau mawhaile te māloa le tupu ifo o mai le tangata ua tatou malamalama le tala, e le ifo le tamato tolu o Israelu, le au e pelu le tolu. Ona ola ia le taimi ua mata na whaamatala le tua le miti, ua whaamatalanga ia Danielu. Whamai la le tala le tuspa ia, o le miti na whaamatala ia Danielu, a le tusia whaalinga na whaamatala ia Ioane, ko ngeki la ia me lua, o le taupula na le tala noina i tātou taimi nei. Whamai la o le whaatangata lea sawa ia Danielu, sa whaamatala Danielu, o lona ulu, e whamai e pei o le ulu le liona, o lo whaasolo ai ia, e whātatau i mālo, o le mālo mua, o le mālo kuliki, o le mālo Papelonia, o le mālo Loma, o le mālo me Time Persia. O mālo na i le taimi nei pe atu mai le taimi nei, o kuliki, o Roma, o Iraq, ma Iran, o le atunu o tuso atunu ia ko ngeki ai. Whamai o le whaatangata
e iei ona tamai me o toes, o vai o le whaatangata e tō se fulu e whaatau se fulu malo, o le ale se taimi e whaamatala au ili eina mea, le anga ua uma na tala no aina i se taimi, ai whamaila le tusi pa ia, o na whaila i o le miti lea i le tusi, le tāni elu o na mata upo iwa, le whai upo e luas fulu ma le fitu, o na whai mai, sa iei la le taimi ua ale i o le tāni elu e iwa, o na mata vale mai leo le maa ua nuti pala le ata o le whaatangata lea, ua nuti pala le whaatangata, o le ata la lea, o le ata o taimi o le iunga. E iei le taimi e sau e fio mai Jesu Keriso i le taimi o le iunga. Tusa la, I want to connect you mai le amatanga i le mea ngā mafu ai, ma leo o mai i le taimi lea. O le whamai la le tala le tusipa ia, sa iei la le taimi ua vevesi le lalolangi i le taimi fo i lea i le ata o le whaatusa. Ai ona saingia leo se file mua e mai le file mu lea, i le tusi la le tani iolo mta upo iwa, a o lona whai upo luas fu malfitu, mai le tusipa ia, sa tu la iai la i o le antikeriso, the antichrist, e i le taimi sau, ona whaatau nu waila ia o le whengainga lea. Ua a mai la le taimi o le whengainga tua i le taimi le nei, o le plan la le tua, ua o la tātou le taimi ua umai o le a umai le ono afe tau sanga, ma le taimi umai le ono piriota o Paul Kalame le tua, o le taimi la le nei, o le taimi tonu la na lewa tātou iai. Ia, o le, mai la le tala le whaasolonga o le story lea. I le taimi muli o le asainia i le file mu, o le whengainga o le file mu, o le tani elu na iwa luas fuma le fitu, mai la le tala, e sau le manu ai, o na whaile sainginga o le file mu, o le o ngā tonu, o ina o le a whailoa mai ai le manu ai. O satani, wa tatou malama la le tusi pa ia, o le atua o le tamama le alo ma le anganga pa ia e tolu. O satani e ei foi langa tolu, o le tarako, o le antikeriso, ma le perfeta pepelo. The dragon and the antichrist and the false prophet. O lona winga la, o le kalako, the dragon, e a kensi le atua o le tama, o le antikeriso, e a kensi a Jesu Keriso, o le false prophet po le perfeta pepelo, e tu se anti-Holy Spirit, o le mea la lea, o le taua la lea, o loo, tau pea la, ua o mai la le taimile nei, whai mai la le tala le tuspa i ei folfolanga le tua, ua iei tātou i taimi o le iunga. O le tātou tusi o la whaonga aina le asol nei, o le tusi o le mātai o luas fuma le wha, e le lava le taimi tātou te whaitau ai le tusi, ai vava ai le tusi lea, tusi o i, o loo whaamatala Jesu Keriso o taimi o le iunga. Mai tala le, ua mai ona au soo, o le ale whaitau le tātou tusi, ai whaafonga mai o la o whaamatala vave atu le tātou tala lea. Mai la le mātai o luas fuma le wha, ua mai ona au soo privately o fasilia Jesu o a whea e le iunga. E whai atu la le fasilia le vaenga lea, mai Jesu, vai o tau ngei whaasi seina o tau sesi. O le vai taimi le nei, ai mai se taimi o coronavirus, o le tele i o tangata o whai latu o fasili. O fasili po le antikeriso le wa i, po le ono, po le alme o tupu, po ua lata le toe mai o Jesu, na amata fasili mai foi lau so o yasola. O aso le unga, wha mai le te perfeto Yoelu. Yaso le unga o te lilingi mai ai lo nganga. In the last days, o le aso le Pentecosto, na lilingi mai ai le nganga pa i. O lona winga, e mawhainga accounting nga aso le unga, the last days, mai le aso le Pentecosto, e o mai le taimi nei, ai i taimi la i le taimi o le unga. E iei le en, wha mai la Jesu. E iei mea tutupu au le i o mai le en. That is the end of the last days. The end of the last days is what we are talking about here. O lona winga la. E mana i le upo Jesu o lo tautala i le ma tei le luas fuma le wha. Wha mai e tau te whaalongo i taua o wha mai o efkwei no mafui e me wha pena ai le isau le unga. Mai le o lantala. E feita le to tele ia te o tau, e tele perfeta o mai, perfeta pepelo, o isi o mai wha mai o la tau le Mesia, ma wha solo uma le lisia Jesu. Ai ai la le taimi ina ua o mai le whai upo sfuma le wha, o le mātai o le lua sfuma le wha. Wha mai le tala Jesu Keriso. O nei mea ai le i o mai le iunga. Me ia sa o wha matala atu, whai upu i o le lua sfuma le wha. Ai wha mai tala Jesu le whai upo sfuma le wha. E te tau foi ona tala i atu le nei tala le lei. The gospel must be preached, then the end will come. Na amata le last days, le aso le Pentecost. Ai whaaiu i le preaching, i le
le taimi la le tatou te tala no ai. Mai Yesu, e te tau ona ta la il tala le lei, i le lalolangi uma, ona o mai leo le iunga. E mana i lan tala le fai upue, sfulma lima, a fai tau le fai upue sful lima e fa solo tuei. Fai mai lan tala Yesu, o ina mai mua Yesu se hint, po se whātatau, e whātatau i le taimi o puapuanga. Fai mai lan tala i le fai upue sfulma le wha. E iai le taimi, e tau te fai upue sful wha ma sfulma lima. E iai le taimi a tau va ai atu loa, ua whaatuina le mea inosia, le whapalangi o le abomination of desolation, a tau va ai whaila iona au so o malau Israelu. A kou va ai atu loa ua whaatuina le mea le malu, ona tau so sola lea ua o mai aso le iunga. That is the background of this whole topic. And he said in verse 21, then, le whai upu es luas fulmaltasi, ona o mai ai lea o aso whaingata. O le first part le tala noa Yesu, e ta ua o aso o le amatanga o tinga, the beginning of sorrows, but o le last 3.5 years, o lea lai whai le tatu matau, pu mai o aso pito sili o na tinga, mai tala tuspa ia, o aso na, mai ia Yesu Keriso, e te tau o na sola le Israelu e lafi, o na ua o mai tinga, o aso ia mai, a o mai le aso lea, mai lan tala whapea lai te ilungo o le fale, au ke koe sau lalo le fale e vatu o mea, a whapea lai ke whailau maumanga. Au te tau alu su elo jacket. Run for your life. It's going to be a terrible day. O le mea tau ala lena. A tonu o se tala atalau tele le ala tuspa ia a se i o te manao ia tu mai le atana i le vaitaimi le nei. Ina ua saule ti Apollo i le lalo langi. Saule tua ua maua Israelu. Sau foi lale ti Apollo i le lalo langi. Ona sue lea le ti Apollo o se whaalapot, o ni whaalapot potonga e carry up baila na plan lea. Mauala le ti Apollo ni tangata iei ia group e tau le Illuminati ia iso e tātou o whaalongo i tala, but e iei ia group o le au Freemasonry, o le Illuminati, ma le au Komunisi, ma le au vaenga i e tāpua i ti Apollo, o le group ia nga organizinga me ua mo le whātaunuina o le plan lea le ti Apollo. Mai la tuspa ia. E iei la le whengainga lea whengainga o file mu e sainia loa sa ta ua le mtato mta upu le tuanai, le vai aso lea. Ona sau leo le ti Apollo e fitu ia tausanga o le whengainga leo le file mu. E whaali mai la, e sau la le Antikeriso. E sau e set up le first 3.5 year. E māngaia me uma. O taimi ia mai e saingi loa le whengainga leo le file mu. There be wars ma mea uma iana ta ua Yesu o mafuie e o la le tūlanga pela le coronavirus e pei o se whaataita inga leo meo le ao o mai. Mai la ua desperate atunu uma o na mauala ia le tūlanga ua mali lia atunu e ave ese o lato sa o mamalato rajolo o iai a ia form le one world government e tasi la le malo o lo o tau mawhai o le Antikeriso la o lana Paul Kalame i the first 3.5 years e sau confirm set up ko ngeki isa la eluisia tunu ma o ia na te taita ia le mea leo le one world government. O leo ngā tonu la, whamai tuspa ia, leo ngā tonu o le tolu ma le awhatau sanga. E whātu wina ia le manufe ai le mea i tonu o le malu, whamai o le mea inosia. Whamai la Yesu, a tau wa ailo o whātu le mea inosia, na tau i loa lea wa a mata taimi o puapuanga. That is the time of the hard times. O le Antikeriso, e te maua lea i le tusia le whaalinga o le matau pa sfuma le tolu. Whaalinga sfuma le tolu le whaitawina le tato tusi ai o le awhamatalatu le Antikeriso. Whamai e sau ia le manufe ai e sau mai le sami. E lua manufe ai, o le manufe ai e sau mai le sami o le Antikeriso, ma le manufe ai e sau mai le whanua, o le perfeta pipelo. O le tia Apollo la, o ia o le tarako i luma i, o le manufe ai e sau mai le sami o le Antikeriso, ma le manufe ai e sau mai le whanua o le perfeta pipelo, e fō mai lako triangle lea, a e vava ai le tala Amerika. I tua le American dollar, o lo o iai le triangle na le tia Apollo.
I te tonu le pito I lunga, o lo iei le mata I le o ngā te tonu. Tini so tātou wha alongo ma wha aile. I whamtalanga I peo sunga a Barry Smith I le taimi o tea. O lo iei le mata o le te Apollo I te tonu I nā. O le triangle la, I lalo le pito I lalo le triangle. O lo tusi ai, o le tāwha tolu le whamai, o le one, o le new world order. O le ora fau lea le te Apollo seki a whape whaiemea. O le antikeriso la lea. Whamai o lo o ia, o lana ngā luenga, e tolu ia ngā luenga le antikeriso e whai. E set up le whaatusa lea, ina ia tāpua I tangata I le ti Apollo. O le siana ngā luenga e whai. E whaataunu wina I lona I langa plan lea, o ia na te pū lea le one world currency. O le si mea, mao I nā, e set up wa ia tusa o ia take over inga I Yesu Keriso. Ina ia mawhai o ngā worship tangata ia te ia e no aile o Yesu. O le si mea, ia wha umatia kerisiano. O le antikeriso la, o ia o le tai o le one world government, ma o ia fo I lea e a maia le numela le o le ono. Fa mai tuspa ia o lo o iai le numera o le ti Apollo. O le release mai, o le ono la, e tau fungi tatou malama iai. Tele nisi o lo fasili ua o mai tatou I le taimi o le ono. Ia o te, e tele mea ua tatou vava aia le neila lo langi. Fa mai la, ao o mai le numela o le ono. Ona tuula I le 5 po le moa ulu. Se o tala noa muli le vaenga lea. Ai se whaasolo atu ia le whaasolonga o events o le mea tupu I le taimi lea o le tonu ma le awhatausanga. Me mua ua whaatu le whaatangata lea, the statue, the abomination. A o le I whaatu ina le mea le nā. O le taimi tonu lea ua alua I le si tianga a o le amataina, taimi o puapuanga, o le fasili tele o I tātou masani na fasili ai. O le ala taimi alua I le si tianga. O le si tianga, e le alu le whai unga, e le alu fo I le pito le la le amatanga, e alu le vale a o le I whaatu ina le whaatangata. E te maua nā le tusi le lua o le te Salonia o mta upu. Lua te Salonia o mta upu e lua, e whai tau whai mua le sifuru ma le lua, o lo ta uai whai mai e iei le mea o lo whaala lave, a o le I whaali mai le te māloa leo le angsala. A o le I reveal, it is the church whai mai la, e ave ese le church, e alu le sitianga, o na whaali mai loa leo le te māloa lea, malana whaatangata lea. O lona winga, o le good news for us, e alu le sitianga, e le iei tātou I le taimi lea o puapuanga. O le, mea tāualana I mālamala mai. I'll give you some ideas, man mea sosoani ia te oe ia e loa I whamai tala Yesu. E pei lava o aso noa, aso ia o le taimi o le iunga. O noa, na sefe mai e le atua noa I le vaa au le isau le lolo. Whamai fo I pei o taimi o lota, na sefe le atua lota au le I o mai le afi. Whamai I le taimi o le Paseka, taimi o le Passover, au iei Israelu I te tonu aiko pito, na sefe le atua le toto keriso au le isau le angelu le oti. E whapena fo I au le I o mai le tinga tutele, e sefe I tātou e le atua e ala le sitianga. A whamai la Yesu keriso, I lana tala mua, o le taimi la lea ua seki apu le, set up le whatusa o le manufe ai. Ua so sola ia Isala e iei le vaenga o Israelu, e ta ua Messianic Jew, I la tau e tautoni a keriso, ua so sola ma ua lalafi. O lona winga la, o le taimi tonu leo le hafa le o ngā tonu, ua ole ka le sia, I le setianga, ua ole au Israelu e tali tonu ia keriso, ua lalafi, ua whaalafi ma ua puipuie ma e Mikaele, Ain toe ai na o Israelu ia le tali tonu aso nei, o lai whaatali Israelu lato Mesia. O le tasi le purpose o le tribulation, ina ia whaatali tonu ina Israelu, langa whamaili tusia loma, e te tau ngā whaola inga uma Israelu, se lato e whamatala i se taimi le vaenga na, ua o maila al tatou, whamaila, umala ia o Saul Antikeriso whaatuli me na, alu le sitianga, o na whaali maila ia lon tolu, ua whaali mai le perfeta pepelo. Ai le perfeta pepelo. E te maua le perfeta pepelo I le tusia le whaalinga o le mtau pusfuma tolu whai pusfuma tasi e tau le sifuru valu. Whai mai la,
O le perfeta pepelo, o ia le la sau, e pulea me o whainga lotu. The Antichrist, por antikeriso, e pule ia le ia kupe ma politiki. A le perfeta pepelo, e pule ia me o whainga lotu. He will be the leader of the one world religion. Le antikeriso o le pule, i meo malo ma tupe. O le mea lai tupu, whamai a whaitau atoa i le tala le perfeta pepelo. Whamai o ia ngā lulu e whatasi ma le antikeriso, o lana ngā luenga e pushinga tangata ina ia tapuai i le whaatusa, ma o ia foia ngā ke push tangata e receive pe talia le maka lea le manwhi ai o le ono nono. La atoa e whamatala la i titi le, sei, nisi a whamatalanga e whaatau le perfeta pepelo, whamai o le tamaloa e sau, o le antikeriso ma le perfeta pepelo, they are men o tamaloa. E wha o ngā le ti apolo e whaatau nu wai lana vaenga lea, lana pokalambe. E whamai o le makua i pepelo, ha e whaitau ia, i whamai e sau pei o se mā moe, a e tau tala mai pei o le tarako. I le whai upa sutasi nā le whaalinga sfuma le tolu. O lona winga, whamai e whaase se o te māloa fo i lale, whamai ke whai vāvenga. Whai vāvenga te tele, whainga wala au le afi, sau le afi o me whapenga, o lau isa la elu la, fia ke le wha ma ua amata o ngā tō singa i loto lau isa la elu. O le tamaloa fo i lale o le antikeriso. E o lana ngā luenga, ina ia mawhai o ngā kuu le numelo le ono so o se tangata. Whamai la, a musu la le tangata e ave le kalia le numela le ono. O na tipi leo le ua pea whape te musu, te i tulau lava. O le mea la ia e loa. Me mua o le tala le lei ia e loa. E lei se mea la tato popole ai fua, i le taimi lea o mai ai le ono. O taimi ngā walu si tianga. O le ono foi la. Se i whamatala la i titi atu le mea leo le ono. O le numela le manu fe ai. E whai mai, e le mawhainga ko e whaisau whatau. Very easy economic system. No mark, no food. O lona wingala, ki ngalo fia ai. Ki ngalo fia ai KFC, a le ai sau maka. E le ai sau me maua. E le tum whaisau whatau. A vai langi le nei. O makwai whasolo anga le ko yengi cash. It's a cashless society. Ua whasolo foi wa o mai taimi nei. O le tele i o tangata, wa e vai e iei ia le, me pese whakualaisa nga wa kuu kongu, o le chip. O tu ngā, whamai la tuspa ia, e tu i le lima po le moaulu. O rona winga la, e matau tia le mele, o le mea la. A wha pēr mai le tala le tusipa ia, e whatatau le mele, e te ua rona makangai lo kingo. Ua e lost forever. E te fiu koe fia sala moe le mawhai. E iei le taimi e whamai sa saa mai iei le toa sao iova. E whamai la e wale eise si koe fia sala moe. O ngā le melea, o i, e tuulo le maka le ia te oi. Wa e mauti noa ua o le afi e whaavavau. E ke le koe alu le ola whaavavau. E whai lasi make keke hoi o le mawhau pe a mawhau le nei mea. But e iei ni mea tā ua e te taunga tātou loa. Masalo o le fesili e tūla i mai. Ua iai le maka le lalolangi. O se fesili tā ua lea. Is the 666 here with us today? Whamai nisi wa levanga iai. Whamai nisi o isi wa whewhewe. Whamai nisi o lea. Wa saule mea lea o lela o mai. Mai Yesu. Aua nei whaseina se si o tau. Whamai Paulo. Aua tau te valea. Aua tau te ia tau i loa mea nei. Ai e tā ua lasinga utala lela whai atu e whatatau le ono. E tali ele whesili po ua iai le taimi nei. A whape, a watu ne whesili, a whesili ako whesili ia. A whape e yes, mai lau tali se whesili o whesili ngei. O lona winga, o leo wa iai le ono i. Whalonga mai whesili ia. If you answer yes to any of these questions, that means the 666 is here. Mau mai. Memo mua. Ua saingi le whenga ingo while mu? No. Ua whaali mai le manu ai? No. Le ai. Ua whaali mai le perfecta pelu? Le ai. Ua whatuina le whatangata lea e tāpua i ei tutonu al malu. No. Ua amata le tolu male awhatausanga. Le iei le lisi o mei ua umana tau. No.
o le fesili piko i silinga tā ua alu le si tianga. No. O lona winga, ele ai masetali o fesili nge ia yesai, ele i o le taimi e a mai ai le maka le manu fe ai, o mea ia tātou te vava ai ai, o mea whaataitai ma whaasauniuni, kuso le kolengi ai le tangata ina ia, o mai le taimi lea, o whaingo whienga talia le tangata le maka lea. Ai teiloa, e siri lava le mau i mea le lei, o lau fautuanga la, a whapea te concern i mea nei, e sili le mau i mea le lei, e sili le puipuia le tonga fitia, e sili atuai aua nei, a au o mai kanga whamai waku se mea ngā, au ki kau kango iei, kusa pele i alu si tiangu, au ki kango iei. Ai teiloa, e whamai lala tuspa ia, e iei le si maka o lo iei, le ua o mai whaasolo mai tātou i le whaalinga sfulu, sfutasi, se fulu lua, se fulu tolu, al whaalinga sfulu mal wha, o lo iei le si maka o lo tā ua o le maka le tua. E le i whaitawina, o le salamu o yo le whaalinga le sfulu mal wha, e iei le to afe, se lau wha sfulu mal wha afe. O i la tau ia, e le o ni moli maua Iova, a o mai lau moli maua Iova, wha mai o se lau wha sfulu mal wha afe o la tau vaenga le, e le ai, o le au whai evangelia le a isala elu. O i la tau ia na mai e le tua, e la tau te tu inat, e whamai e kala solo i lalolangi na i e whaola inga. Ua umala o na tu wai le maka le tua. O le maka la le tua, e tu le moaulu. A le maka le ti apolo, e tu le lima, po o le moaulu. O le mea la, o nisi ua fesili, whamai le lato fesili. O whena kaunku waile, a whapena ku il maka le kua, a koe mai mara maka ki apolo, o whena me, o wheke kaunga e kari aku iai. O whawhela, a whapela le tu il maka Yesu, a saule ki apolo malanga maka whamai ku, o lana me kaunga whai. O le fesili, o lana me taunga whai. O le tali, a waialu sikia, waialu le sitianga. E le ia se mea la e pole ai e ke le pole fua le maka, me ngā whea koe au ke pole. Amen. O le maka le tua, ia e iloa, e o mai le maka le ti apolo, ua ka kore ia ingei. Mea ngā tā wailo whaolaina, e tā ua whainga avelo o langa i le tua, a o mai aso whainga kā, e le ise me ke popole, ipo i. It's not part of you. God has got a separate mark for you. Now let me explain this mark. Me mua, e le o se maka mo le au, mo le maua Iova. O le si taimi, o le si me mali e. E ia inisi whai mai o le maka lea o le sapati. E kele mea whapenga ia o ongo taimi o le unga, the end time talk. E whai mai, e teach whai mai o lo le maka. E le maka lea tua, o le maka lea tua o le sapati o te whai atu ate o e le o le sapati, e le o se maka lea tua. A sau se invite o e whaalongo ako whai se te o onga o le maka lea tua le sapati. Whaangaka ilo ngālau se mina ai alu e moe. Ele o se maka le tua, o le maka le tua, o le anganga pa ia e tusia e stand by oi, i le taimi o e whaola inai. Amen. La watu nai tusia. Lua Timoteo nta upo e lua whai upo sifun malvalu, wha mai e loa e le tua o na tangata. Mo mōkro nito nta upo e ono sifulu iwa ma lua sifun maltasi, wha mai o lo tino o le malu o le tua, e le o ningai oe. Ua uma o na whaatau, o le taimi e whaatau ai oi le toto ke riso. E tu uai le maka lea ia te oi o le maka Iova. O le tusia le efeso le mata upu mua whai upu e sfuma le tolu. Wha mai ua whaolaina oi i e tātou, ma ua stem oi, ua seal e le anganga pa ia. Ua iei le maka lea le tua ua sign, seal and delivered, you are part of God. It's not the Sabbath. Longa tolu. Mai le lua konito, o le si whai upu lea, lua konito mta upu e, mua whai upu lua sifun le lua, wha mai, ona tuwaila ia o le maka le tua, i tātou loto, ma ia tātou, ia guarantee ai ua tātou maua, ua tātou ia ia kiriso. E pēno tā ua le lava taimi e whamatala umai nei whai upu, but whai mai esu aunga e whaseinga oe. O le maka le te apolo tu i po i, e a mai le kaimi o le taimi le o le tribulation. O le maka Yesu,
ua maka oe i le taimi e te whaolaina i le anganga pa ia ma ua kawa i lalo le toto Keriso. O le mea la, a o mai aso whaingata, a laua iei lau maka o le anganga pa ia ua ia Keriso oe, e se mera e pipolea i mai, a sa o ata tolunga. O le aso foi lale nei, a whasolo ina ua, wha i ul tatou, wale o te umia umal tatou mtaupu. Ia e mafau fau a umale aso le nei, a le a velo lo o langa mo Keriso. I'm telling you the future tribulation is not a funny thing. O isi ka ke ko e, o lesi te malo sa matal no malesi li mai langkala. Ia a oso mai for ki sikianga. Ia mo aku se yo se su exo wa ngo, it's not a joke. It is your time to make serious with God. O le mele coronavirus le tupungei, that is a good example of what's coming up. Ole o i mo tupele atu nu u makwai o na time whaingata la faso solo atu tatu mata upu e le vaenga mulimuli o le si mea o le time le na o si tianga fa mai le fa alinga na sfulma tasi fa upu tolu sfulma le lua e iai le autalai the two witnesses will come o Mose ma Elia fa mai la o mai ona talai le o la ua e fai le vaenga le va venga mata tia me e fai e talai e lau talai e to lua o le si mea i le whalinga e sfuruma le lua fitu le sfulu ona o mai la i o le taua e fai le langi the heavenly war o le taua lea o le vā o le ti Apollo ma Mikaele ma le angelu sili lea le atua e fai mai la o le taua lea e fai lunga i o a iei le si taua e o le taua o amaketo e fai lalo i e fai mua la le taua lea fai mai tala le tuspa ia ona malo ai la i o Michael ona pa mai le o le tia Apollo ua pa i lalo le langi i lalo le mai ua lusi le position o le tia Apollo i le langi mai la tala le tuspa ia pe fai tau fai upu ia talo fai i le lalo langi a wā ua pa mai ai satani ona umala ia o le nā umar si tianga umale le fasolo solo mai i le manufe ai wo o le ono malana fai longa ona sa saa mai lo le o le to sa Iova o ila o le vaenga le pito sidi na whainga tā o aso muli. Whalinga sfulma le ono e te mau atoa ai ia le tala lea wha mai e fitu le lei ia bou o le ia mala o le asaa mai e Iova le laulangi. Le mala mumua e te mau e le whai upue lua wha mai e sa saa mai e le angelu o na wha leanga la i o le whanua. Mai tupu mai e tino tangata o mukua i leanga le whanua. Whaalinga sfuluono o lewa tatou o iai, o mala i e fitu. O le mala lona lua, e whai upue tolu, wha mai saa mai e lesi angelu, ai waliu toto a toa le sami. O longa winga la a whape ke ngofo i uporu la ka waru savai, kai minga pe a whape ke le alu sikianga. E ke oso aku ai liu toto a whamai, e pei o le toto o le tangata. O le lona lua le na, o lona tolu, mau o le whai upue wha, i le whai upue fitu. Fa mai ele ngate le sami a o so se vaia o matua i liu toto uma le vai o ke loe o arkenga wota e liu koko foi o lona winga ia tatou mautinoa auane i tatou wo o le taimilea o le numela fa o le fai upu e valu ma le iva o le whaalinga e sfuru ono leo tatou iai e whatatau i mala i o saa mai i le fai upu e valu ma le iva fa mai ona sa saa leo lesi Paul i lunga i le la ona mumule le la ua makua i vevela ua mua i me uma o le la le i ngei kako ai mai se mātou inga kako ngai Australia e whai ama si vevela le sama a sa saa mai le melea ona makua i makau kia o le vevela o le whai upa se fulu ma le tasi o le numela 5 lea o le mala numela 5 wha mai o le a saa mai le si paule i tonu sa saa mai lunga o le nofuanga o lo iei sa tani malana paenga o na pongi saa kona i o le mea a vaine iei i taimi la i o le unga le ta ua le tato te tala noai oso aku le sami e oso aku le fangua ua le mawhainko e whainga maumanga ua mkua i le au ngā mea uma oso aku le sami e kau whangoka ua le ko iei ni maso wale ai ke fai paua fa pela o la ko le Wellington
ke fiwa ko su e pa ua ko koko uma pa ua. O koko uma mamaso. O so aku le sami ka mo e aku e ke sau le vai. E ki aku lau vai ai kafe mai koko. E ke fia un koko. E la ima se si o kako. Al koko sa mo le le al koko le o fai aku ai. O le mala le mele ta o fa mai foi la. E ke mo e aku fa foi la. Ai mo mai le la mo i lo tino. O le mea la. Wo o mai la. Wo o lo le lona ono. Fai po sfuru lima sfuru ma le ongo. Fa mai ona sa mai la i le tia polo. O le a ngelu. O le mala lona ono lea. Fa mai ua matu tu le vai tafe le e frate. The river i tu tonu le Middle East. O lo iai le vai tafe lea. O le vai tafe le pito i te le na vaenga. E kafe aku ai Iraq, laku Iran, fasosolo aku Mesopotamia. It's a very long river. Ai fa mai tafe e sa mai lo le mala lea. Ua maku ku ako a o le mafua anga ua matu tu ai. Ua sauni e o atu ai le ami le antikeriso. E fai le taua ma Israel. O le taua la le fai unga le fai upu se fulu ma le lima fa mai. Ua fa poto mai ai ia nu umma. Ua sauni e tau ma Israel. O le taua le taua o amaketo. Masalo e fa longo iai. Fa longo leilanga kele i o taua e mawhai unga o na tātou le mautinoa ma confuse ai. O le taua mua. O le taua a Mikaele. Ma le tia apolo, ma le kāraku. O le taua lona lua, o le taua lea, o le taua amaketo. O lona winga la, ua o mai la, ina ua o mai lona ono. Fa mai o ina fola ai, o le a fio mai Yesu. Taimi lea ua sauni ia le taua amaketo. Ona saula ia ma le folanga le tia ale angelu. Ua lata le toe fio mai o i wa amata na sauni Yesu e ili le pule e toe fio mai ai. Ile whaalinga la sfuru ono fai upa sfuru male ono. E tā ua la i a tātou malama lama. O le taua lea. Fai mai o atunu umaia. A toe fo i le fai upa sfuru male toru. Fai mai e iei i tia i a nganga leanga e to toru. E o mai i a nganga leanga i to toru e pei o se lane. O na ola ia ua fai i tupo isi atunu e whatasi mai. E tau mai Israelu. E te lo taua lea. E fai e inga Israelu. Mana tua ua ole lotu. Ua alu se tianga. Ua whaalafia lea tua lau Israelu la talitonu ia Yesu. Anga au Israelu le talitonu. Le fai e taua lea. O le mea la. Fai mai ua tuli Israelu. Ua watu ua ile lako pāfo lea Israelu. O na watu la Israelu. Ua retreat inga, ua mai ia le ami a toa leo o le ami lea. E leo ngi angelu o ami a tunu, o Lucia, o Sainga, o Iran. Ua mautinoa o atunu ui e taula mua i ami ngei. O le mea la, whamai tāna le resta e tai o Iran. E iai le vision e fufulu ese Israelu ma le whawhanua, to wipe off Israel. E taunu ura i, ai te loa, e le i taunu. E taunu i le taua, ai le i taunu ua le whamoimoelenga. Pa mai la, i le taimi nā ua whewhewhe Israelu le a wha umatia i lātou, a ili mai lo malpu. Amen. Pa mai le tuspa ia o na sauleo Yesu, e te mauala i ngā i le whaalinga sfulma le iwa. O i nā ua ti e mai a Yesu i le solo whanua pai. Ni nei vai aso o te asa whailau launga i a Yesu e sau i lunga le asini. A le taimi lea. This is the time o sau Yesu i lunga le sol whanua pai. Pa mai la, e sau la Yesu, e inai mea o wa run out of time, ai la a whamatala lau tele atu e le tu e vau aita tau le tusi. Pa mai la, e sau Yesu o na sau la i e lunga le maunga olive, ua lena ina o na vai lua la i o le maunga. Mai e tupu le mafui e tele lava. O loo iai foi fa mai la iai ia me o poloka aisa foi o hailstorm e pa u mai fa mai o inga e matua afto o tele tangata o le amilea ai fai tau foi la le sau o Yesu le solo fanua pai fa mai tuspa ia o na fa umatia ile Yesu o ami atunu he will destroy the nations o ila o ia sefe ai e Yesu Keriso le au Israelu le fa karikali le lato Mesia. O ina, whamai tala tuspa ia, e whamai pe lua se lau maila le
le tele o le tafe o le toto o le amilea ngai whaikau miliona ia tangata o le amilea. Whamai o le mafu o le toto e la e lunga le me ngata iei ngata ai le solo whanua i pai o le manawa le solo whanua. Whamai fo i la e fitu tau sanga o lai kau kakangu ka kaoki ma ua tau mawhai e fufulu ese ia mea tau mai le lalolangi. E makau kia la le tau alea ona o le sila mea. E lua la ia mea taua i le taimi lea. Whai mai ua pue loa la i o satani ma ana vaenga ia o le antikeriso ma le perfeta pipelo ona tongi le i lalo le meo i le afi. O i la ua iai la le mea na a o lesi mea lona lua whai mai tala le tuspa ia ona o maila i o le au Israelu lea ua whailoa i mai Yesu Keriso. O le au ura vale la ia mai o le mea le vaenga lea ua mai a Yesu ona matua i tangi tu i la ia umokua i whakangisi ala vaenga lea e te maua la i le Sakarias fulma le lua o loo whamatala ai whamai ua whakangisi ona o maile ia Yesu o whatu ese ai tilo atu ia Yesu o lailo atu me o limo Yesu ia sa le sa tauro whamai le lato tala Yesu o le hamea ngai o lima whamai Yesu o ulima ia sa tau wha sa taulo ina uilunga a o iai le lalolangi. Te maua ngā le tusia Sakaria. Whamai foi la tala Yesu sa atakina a o iai i le fale o la uo. O lesi mea na tupu mai le taimina. Whamai tala le tusipa ia ua tangi tui Israelu. Ai whamai le tusia le Roma le mata o pasfuma tasi lua lima le lua ono. O na wha o leina umaleo Israelu. O ina e tu ua whaasolo mai le whai unga le tatou mata upu. Lea le a summarize atu le tatou mata upu le asole nei. Tolu ma le a whatausanga o taimi o le unga. I le taimi e set up ai le whaatangata le o le manufe ai. A o le i a matanga le mena ualu sitianga. O le mea ua tupu mai, ina ua set that up a mata lo le to sao ke riso, o le atua. Na mata i le tau a Mikaele ma satani, pa u satani lalo. O mai le au talai e to lua. O mai le au se lau fast food ma le wha, a wheleo wa iai. E to tere tangata e whaola ina le taimi o le tribulation. E le ngata i lea, ua oola ia i le taimi, ua sa saa mai ei malai e fitu. Malala ia sa ta ua le taimi le nei. O na wha solo la ia ua whai le taua, o le taua la leo amaketu. O ngā wha ato i lalo a toa ia le ti Apollo mana vaenga. O ila, o le piriota la le tau, o le piriota muli muli, o le afe se la, o le afe tausanga muli muli. O le 7 year mantua le tau momua. O ila e amatai. Whamai la ua i le piriota lea. Ua nofo tupu ai le ia Yesu Keriso, mai tatou uma le lalo langi le nei. Ai ua loka satani i lalo le afe tausanga. Loka i malanga vaenga uma. Whamai la uma le afe tausanga. Ona toi a maila i o le ti Apollo. E sau e toi whaasoso. Mosi na taimi pupu. Ai o le taimi lea loka i le ti Apollo. O le taimi na e whai ei le whaamasinonga tele. The Great Judgment. O ina la. O le whaamasinonga lea. O tangata o le whaamasinonga ai maise mo i lātou ele italia ia Yesu Keriso. Sa iei le taimi sa whai e mātou nei le Heaven's Gates and Hell's Flames, o le ata lea o le whamasinonga lea. O le taimi leo i lātou uma ele italia Keriso, e oa i le afi. Ina ua uma la le whamasinonga ma ua uma le taimi lea sa toe tu inatu ai sa tani. Whamai la le tusipa ia, ona toe loka leo le ti Apollo, ua tu watu matangata uma ia, ua tu i le afi ma ua muai i le afi e whaavau. Ona tu lai mai la i o Keriso, ua whatu lai ma ua amata lona le malo fau o le atua le lalangi le nei, o le ta ua o le Jerusalema fau ma le langi fau. O lona winga, o le whiau le mo i tātou le nei aso, ia te tau ona e loa, o iei o ia Keriso. A whai e whaafonga mai le aso le nei, o lo o whata alo pea lo tari tonunga ia Yesu. A whai fo e whaafonga mai, o whai le tala le tusipa ia ma mea malie. O te tau ia te oe le o toi me mao le taimi. Nga kova ai le coronavirus le iei nei.
o le ata lea o se whaataitainga lea, ai o le taimi whaingatā, e rewa tātou whamatala le aso le nei, o le matua i whaingatā lau. Ia, o le a whaile tātou te talo le nei, puno mailo wau, a whapea te le Italia Keriso, o le ale winga le nā mea, o tui nātu oe ia Keriso, whai maile tātou te talo lea, talo mai tātou. Le atua le tamā, whawhetai wa u whalongo, i lau upu le nei aso. Whato ese atu le atua, whamangalo mai a te au. Tui nātu lo o langa mo oe le aso le nei, wa o tali tonu, wa u whalongo, wa u tali tonu, wala awina o Yesu Keriso lo nei o langa. Ia fio mai, whamamaya te au i lo toto Yesu. Whato ese atu le tua i lo o langa so na whai. O langa e whai whaatau waa oe le tua. Whamangalo mai a te au. O te talitonu le nei taimi wa e whamangalo, whamama u le tua. E ala le toto Yesu Keriso. Whaftai lau whaalatanga wa o te lia le aso le nei. Whaftai wa ia te au le ola e whavavau. O te talitonu a o mai si tianga Yesu. O le ata whaatasi ai ma oe. Ia oe le tua le suafo Yesu. Amen. Whaftai lau whaalonga le nei aso. Peo na tā ua mai la amatanga ele o se matau whaingo fie le nei. Tele fasili lo fasili ai nisi o te talitonu wa o tali le telo nei fasili. Ai ese taimi o le awhaia ni semina mo i la tau o lo maanana o i loa atili. Ai fo i sau fasili ia whafisota i mai a mai sau fasili i mwhaino o fisuasoani. O mea tā ua sau tā ua le aso le nei. Ele i amatanga le ono nono. Lona lua. E alu le si tianga. Ele i o mai aso whaingatā le tolu ma le awhatausanga. Lona tolu. O taimi o le tribulation, the great tribulation. Ele o le fitu tausanga o le tolu ma le awhatausanga muli muli. Lona whaafa mai Yesu. A wane i whaaseina i tātou. A ia e sauni. Ua lata mai lona toe fio mai. Whamanuia le tua tātou wheiloa i le vai aso i luma. I le aso sātina. I le suafo Yesu. Amen.